Kaseng United Democratic Party hakasngini kong jong toyo kalayo banjit ban pinskem yakinong kam ki bapura jong ka UDP Youth Wing Eastern West Khasil District haka general meeting ka balapulong haplau yang troikam jong kaseng mission mairang ya kita ginokit kam lawan man pinskem do bakir man shila ubalong menteri ka sorka jela ubadai ru haka jokopor state president jong ka UDP Youth Wing haringkat ka jingdon lang u president barang ba kaseng uba met ba lingdo ubadai ru haka jokopor u MLA jong ka mairang constituency lembat ka jing sakilang jong kispangut kinong Krisyan kaseng naboro atli ki constituency kata ka kinthum ya ka mauthat rasyan bat kamairang constituency shu hakate ka jingalang uba equator nongrang ula shapens kem kum president jong Youth Wing Eastern West Khasil District langta uba Bengal Malngar kum general secretary uba Klimen Dakhar kum president ke Youth Wing mairang circle bat kiwei de kinong kitkam akit po kirwian ru ya kaniga district bi jongi bakumbangi yo menta ngakerpat ipi paro bapinia Trishirham Klimpe bakini ki arut kiramba jungi kindang job but kanlong kajing sarong na bata jong kanega district hi barok ko we namar punsen gi I umbarok ki district nila ban yo 100% ki candidate ban job na party jungi hanrengangi scam 8,000 palai min yo 100% kumbagi yo menta na kanega district